na de edu so no yenko na ye ne Dr. Sharp entwa enkomo no eso ono so nkyere ne wo dog ye mo akwa be ejoso ya no pe dressing na no odin ben dressing na no odin won efe mpabo na nye bad that was so sure no ete unka chene bia boko say aja se de mode na mdwada ya na je si ko bi wa na ko pio ba bi aja we ni so bete okra bedu na ayi traffic ni no kre enye easy yentie we wadaroma fia ye de nyame ase se yase aba be hiem na nse nyina no nioma amise kwagi award no na eno ka ho nti na be ye ne na ye ma no kwagi aba so body ya kwagi aba nyame bo a we de nioma ye yi unse last week me kan nyambo a next week no se ye tenase mo wa ha na ma nkodwom de o de baba manko so enyi an ye de baba be kire ya hwefo ne ye bibia ama mo nso so ani age Sharp afa over all best heba and spiritual nyina West Africa Sharp na dey say okita otwum okosoro bafo ntimenye oya de enti sa na tie dwumadi a yedi no afia enya nkura gro won say ya mini business no ade na ye no me da sori a ade chi a kura na me chese me nwene hwe hu ya ade na mani wo so se nipa ho be de ebe to no nti no wo bai ho no ma eye ni jesam ko ane ade ubehu a police fo mpanyimfo senior last abrebi kura bi di adanse wa yisu DSP fo ne ade ahemfo ne ade obia ye de ben obia odi ni nipa ba ono na ono ankasa ba obia no ne ho ye nti wo be ba ono no eye enije nko aye ono no uba na obehu se unsa hanom no mra bibia chese bibia ye de be koso because ye honom no enye fadi agro ana nkura gram ana se level kura nti sa netie na ni onti ye nkada no ana wo hu ye nso ache no nyame nti yaba sa be wa mante de afi be ye busy pa nyezi awodo no krampo no TV ba ko pera matimi de akwa kire wo so eno kura na achebe 2 weeks so say ni ntimi enya kwan ko ese ni pe ba obi apomodin sa na tie enti afia ne ohwe ya onhwe da na se ontwe da no o nse Dr. Sharp ya buru ni bo free kransa ye free ne kranka se ne de da bia munim no Sharp ye adura oye aduro ade boa nipa ema nipa onto no ode ehaba manko anso na ye de be enye ne dwumadie nyina yade bia no no mafia ewo wi ase me wopa ne bet ne obetime de panie aye no ana me operate ne obetimi a operate no me ba cho me de haban etimi ye bi eno kura nso so no won se haban yetimi de ade anke be operate no se ye de haban ye ma wa afia wo ye strong go bebre ke kasa ansem no bebre dwo manim kasa ansem no kwa hwe afia siase yenka enye hebafo nko ana ba asemo yesi yenka na nkrofo na obi ko hospital na ne ho tora nko obe penini ananese wo heba ho nko ma wate ne becho ena bibia so no won se bibia ni amagidie ni nioma bebra kwa wura hospital se ni ade no obi ho no ma wo ya ade ne entimi nyeye no enya aban ko anso ne de sayade sa aban ko ne de sayade de bia me se nkatima marketinka ayi haban ni nure egu onom no me pa cha opesa nso no kura obenya bi otima market wo pede be ndeba tima market uko onom abaye de ben ubenya bi ewo onom betenya haban ko ne de sayade nkrofo akwa hospitals akase a enko no so mo fraka afia nke ye nya ba bi ntworo emu computer kore bogu so anra kanipa na wote hono na ni ne nse nyina abegyene ama na sore wati ase enti anya yankwa ma me papa wutie me sayade da so me ka de hye nyankopon ayi na bofo akase a ode ama me ani onyam se obi yare afia yade we pa na me ntimi nye achachakwata kompo ana mumu apart from sayade yade bie ni onu ma ye ntimi anye ana me kire se ye operate obi a onse fresh no se ye obi ye operate obi a obo no kakra bi kura police be chew
adenti yesi oni awon de opese oku no won pem no kura ontimi nya adwuma din bio bet ye se bi obi of five brother na se bibi ni ade aba ma no na se timi ma your friends and five brother no ye de be enane a efi nipadua no ma wano no ye bibi antwane nti no na ho ode nsan ye de be ekita no ma me papa wutie me hyane nso sharp se kwata achacha kompo ena mumu ene wontimi nye obi onom nso so a wo ye danin fi aso e watiasfo asase so e wo kosoro ba fom no obewu san krofo no pep apart no afie yade we nyina ye sama ne ko atwire epilepsy ankrofo friend bilibili no fibroid ye ma ne ko diabetes makasa asemwe obi wa broche nkrofo bi mu kura fra America ba afia obi enum diabetes ado me man diabetes ado na ankwa metoga na mra wate ne mecho na that means me ya fraud no ya free ba ma video so this ya krampa ye how many months en ko bi fa ho report ma yes hu antowa bra betwen wa adum gate na no wo Fridays ni yeba ma me papa sa na tie ena afia se so ma ye free ntinu dwan se mo kwahye ba bia enwa no wa bo mama ne enten na ma ye prepare meba ho wate ne mecho me ne mo asem ko dwom adwan no mu so a follow you ya te a o kada kura na me de baba metina so dia ba sa na mi show afia sa na tie hwe afia ya de onyina me sa liver problem kidney problem hole in heart me pacho TB tuberculosis me yama wa ebeko prostate ya sha robo ya nche robo ebeko eye problem weni na fra kura mpacho ma me ho cancer ulcer me pacho me yama ekọ hwe nie hu afie na nse bi papa bi de na yire ba na wasi wa boka papa ni kasa nra no wosu oba no mbaye 1 week ni afia wosu na yire no yase oni nchene oni dia ben yase rice water ketua bi no odi ebi kura mpa da o se opeso odi adanse pa ketua bi no odi odi na chiri obekwa anum yase sunsu ma de na odi no kokuma ase mpaibo na o se ofiri okwa ofiri ana okwa ofiri ohu ye once pe e wo ba bia meseme di we nko kire e na oba da oba na mbisa nse de na ye oyire ontimi nidi ontimi nyese na meseme ma na duro o san wo o saka ntimako ni ayidie lalai ena mbisa nse bia ne ben pa ananko onyanko bedi o se senka otimi adidi anko pefufuo ene ayi abenkwan ena me chance fufuo ni abenkwan okay omunkoto bimre na se ne obetime dikura na maduro ni nti omunto 5 cedi na msi fufuo 5 cedi munto 20 Ghana wasi o 5 cedi ye ontimi ni ena me se me na me ma waduro mo munto 20 cedis na mkoto fufuo 20 ena omoto na mka afia odi fufuo 20 cedis no enu ma benkwan na ka ho we na mni nyina ba ku mpanya de be anka atwanse no anya se okwa aba obi o osa no se sa osa no entimi nko me challenge no opa onfa police fo megina sa me ma osa duro ne yem aduane to no ma na ye ne ya me ma osa duro sa me betena no mi na afia ache me ma hyeto ayi olonka ma na wudia you hear nothing wonti bibia me na me ka kire o sa na tie sa na obi ansusu nim hypertension me pa to ye hepatitis B ye ma ne ko obi wo asthma sharp sa eko me pa to haban ko na me de sa me na me gita kokroko kakraka stroke and dem me pa to ye ma wa ebeko e ma biem all kind of wo ho kikawa nya body inches ni bibia pa to ye e ma ne ko a enya de ben e ma biem kura obi se o yare sciatica kwa me de hospital enko ma me to wadwin ho ana ne de eko he we wunim asem no nim ne kan de e wodi ensu eni ayare sa nto ba ho kra enko me ho de abako se hospital asem na me ka enko sciatica wo munim se o ma de hospital nim se ni aduro aye ne ho ayete se ayi pressure ne na ade wo da pressure aduro so aye obi da pressure aduro so ni ayi a ofi se onu maduro na manako nanke eduru ba bi nke de pani ama so wo ofi awa nkasa wo ko ayi nursing school wen wo ka so wo pani a government ni nya onche wo becho ade no ayaka enye ye hwe ma me papa ma obi a ontimi nya bibi ma no enhya mra bi ma ma wu ni so emfa so obi ani so
ade no oyema wa enko aduane so omo agya ni nyina di mame papa yade no etim ni etim ade nti na untu ade mo foforo Dr. Sharp to nsa frɛ every day bia me ye adwuma Dr. Sharp o ba me on ma faka so aka na ka so obesu overhead na se so su aka so overhead na se a faka ekɔ new market na ka so obesu ADB bank so su ADB bank dia biso bia sa no makwa na teka ma bisanse ko Dr. Sharp so wan hu anaje so nso ye nipa foforo te sewa wo ba ma no me consultation ye 200 Ghana cedi tetedian 2 million no abu anfo yade no me ma adura na wutua ne kakra me numbers na wo TV na nim no every day bia so me ye adwuma 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 020 489 74 54 020 489 74 54 Sharp kakai channel kakai channel yadia kakai channel bruni ba kakai channel yefre kakai channel nkransa kakai channel adum kakai channel Dr. Sharp the bruni bo free kwasa free kakai susu ni 2 million wade wan so Dr. Sharp the diva chesa maletu daga what did you do in the account? Maba, Aquana Senaba. Somebody, Rade. Hey, a Fiacas Aquanaba. Maba, Aquano Baba. Hey, now I'm putting your what you would. Uber day. Hey, see, Dr. Sharp, now I have got this into what the young. Yeah, that's it, Papa.